Jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, hari ini menu kita mie samyang teman-teman. Seperti ini nih teman-teman, pedasnya mampol nih teman-teman. Oke, hari ini kita kita langsung doa aja teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi aja nih. Kita cobain dulu teman-teman. Wow. Mantap. Wah, pedasnya nampol. Mantap gitu. Mantap. Mantap.
Wah, jangan lupa like, and subscribe ya. Wah.